منصوبة يسمعوا سكت لغة لك أفوز نفوس المعاون أنتو تايناتان أدنوغال إلمن لا جيسكا إلا جيسكا أونيكمون ما يحفظكم ربي نكينا ساك ما ولي فريد فلاكي ما ولي مولود زدك ما ولي عثماني ما ولي tous les gens qui sont venus aujourd'hui. C'est des gens peut-être qui n'ont jamais mis les pieds au stade. Je suis sûr qu'avec tout le retour de ces artistes, au stade du 1er novembre, lors du premier match ou là de toute la suite qui viendra, et l'apport de tout le monde, on fera de ce club un géant de l'Afrique et je le souhaite. Très bien. Donc, رسل ويجد الانترفاس من جي اس كا ماشي تصريح Voilà, donc on donne la ونسني الزول إليزابيث دوسان سيبجين عربية نكون شحال لا جيسين بك للمو هذا شوية كيسير يوصل من تكثم زودين نسفاح مليح دينا الجن كنيا أنا عن هذا نوغال تجدد نغني نفس الناس إنسان إن شاء الله نكمل بغيت أكيد نرجع لنا encore mieux que وقعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. En tout cas, bon courage. Voilà. Donc, vous allez... Oui, bien sûr, bien sûr. Une autre précision, parce qu'il y a eu une omission. Elle n'est pas volontaire de la part de M. Nalbichef. C'est juste que la JSK, ce n'est pas uniquement le football. Il y a d'autres sections. Et nous rendons hommage, moi personnellement, la section judo, la section natation, avec lesquelles le jeune projet a remporté énormément d'équipes. La natation, il y avait M. Belhawas, et au judo, il y a beaucoup de noms, mais le plus connu, c'est Saïd Lahsen, je lui rends hommage. Voilà, je vais donner à l'Net Kouldouch, très bien. هنا نوليو كلنا نتجمل القرآن. رشيد داني التربات نسبة القنيس يكسولين جيسنا سندن جوليا اللي حالي قلا ما يروح تسيب كاي ثار من داكية اي مثلا دان جوال وكل لا ذاك يجي جوال تروح نارا معليش كثر نار شو تروح نارا مثلا ذوين يدير كاز ندير اليوم هذا الجنير كاز نديوزكا هذا يسالي جيسكا هذا يسالي تقريبا هذا يسالي القسمي محمد السعيد سكتي زيوزو